in August 2023. Let's go. Sumano aduasanum and now body up a numere no insia 6:35. Yatena se Erica Sidubu DK Juan Ankasa Sergio Manucho Professor Ike Wala Seta Tertiary live on Facebook. James Town Jeko from the camp of Hate Nigeria course. Your family writer Amenya Raphael Diala Centro Campista Creativo area senior presenter and your G and common air bay na and common doors papa. Let's go. When we say local transfer market na so Ghana emwa dene kwa borofo na de na so so a emwa shepa so far completed deals this week dia ya de baba na fensu ya Roma kwa chire woni say next week and Ghana clubs me no Africa no e Mediama Sports and Club represented and fensu Dreams FC and so represented their common chim kakra beba the various leagues on performance so ahase abrowa yipumo kwan mu e koso the likes of the English Premier League ahase sanso na the Spanish La Liga ahase o and fensu so ko France French Ligue 1 so e koso na akade German Bundesliga no and I feel so Italiana Serie A. Let's go. It's commanded Dawson. What journey I'm a patch of Facebook Adom 106.3 FM. Facebook Adom 106.3 FM oba na wa share stream no wa like ye ja comment na to ni abekin kind the amount ene game chenchenche ne to dwa ene na korafo mienu Chelsea ene Liverpool e dia kan sikase nyantam so bridge ne so ekosi sen ye dia comment nchire mu firi ho enso ebeba omo mienu pre Moises Caicedo ho Manchester kora no aka kire Chelsea fo se ono sa team no peso obo Liverpool fo mo bada ben nya dia mebo ne abochina nto so peso ko Chelsea omo mienu ene bo game ne na muya denepa but before that game no na games are raw and so aje penny out of form a ye did na ho komo and so ba medical catch us leaks no de bebrebe na shase from a writer Amenya Raphael the Yellow Centro Campista Creativo me pacho Facebook me personal handle no writer Amenya Raphael Instagram writer Amenya Raphael TikTok at writer Amenya Raphael and I'm feeling so on Twitter at Tactical Writer Facebook me fan page no Facebook no area senior writer WRYTA me patch journey live on Facebook ba no wa share stream no wa like e ja comment no ho na feeling so my back kan na and so e wachire e dia ma me patch ye hyase e dia free local na ye PM local transfer anymore. This week they are completed. My money tetetau. Adaje ni how many padasani dia. Me pacho this week they ten as a former Legon City on right back. Michael Ampadu wa join Accra House of Folk. Ache say 2-year deal. And a branch na assign Ediama House of Folk. Oko jina mabo game no. And so our Accra Sports Stadium Ediamomo. Accra Lions of War. And so assign Liberty Professionals of Form forward. Seed of Asante on a permanent dealer. Seed of and so eko jina acha game no Ediama Accra Lions. Nabi and so atumudi a Heart of Lions of War Pando me pacho Krobia metema asante kotoko 4 and so assign it nana beyi amwa 3-year deal and a kotoko 4 diama branch way of venomous vipers awaba channel bobre James Sewano a defender me pacho officially or also joined summer test 1996 board boku no a 3-year deal and penifo e diamanwa ofri House of Folk for kache and nei oko summer test Dreams FC 4 and so announce say Omonsaka S Black Stars and offense Egyptians League goal scorer no wa senya kan no John Antwi or Ghana ni ba no sia kan Egypt wo ba bi odi agoropa anya sem keto goal so de no hye bi Dreams FC 4 kan de atodwa se omo ko Africa etine ho ba mfaso so munya John Antwi an experience no or ba be boa ama bibia nso atimi adamu din former West Africa Football Academy and offense Legon City's former midfielder Andrews in team Manu and so join Krobia Metema Sandago Tokofo a permanent deal and a branch and so Bunukov Eko Kumase as Sandago Tokofo as announced the signing of Yaya Dawuni Omodina Free Subribi Sporting Club at Naba Bibia and so the Mudi Adams Abdul Jabbar and so from Ken Pfizer Fuakache or also adjoin Mediama Sporting Club African Chain A2 Mediama Forgino Kono Intine almost signing Gumupanya Samkatua a branch of Stephen Owusu Banahene and so as
sign a 2-year deal and no extension and odiako ediama bibiani Gold Stars until 2025 akwano etna dance park or adin nkwi ediama bibiani Gold Stars for no Tamale City for forward Isaac Mensah ono so adwene Accra Great Olympics a 2-year deal and a brand and so edeko Brekumo Chelsea for assign a Mediama Sporting Club forward Ansu Kofi Patrick on a permanent deal 3 years and Mediama brand and so omramejinam eni agron famo mo Evans Adomako and so adwene House of Folk amepacho from Asekam FC 5-year deal and a brand and so edeko Asekam foye omo midfielder Fena Rafael Amponsa and so adwene House of Folk one also echo on a permanent deal akwacha na bobre and so mepacho Martin Kakari and so adwene House of Folk for and also your 5-year deal and Crofono and so Ediama Branche Fena Martin Okocha na bobre and so atram the visa for forward Osai Tete Bernardino and so adwene Mediama Sporting Club amepacho 2026 and a contract no can ko a 3-year deal no Mediama Branche and so mejina mo mebo game no and so enfamo mo bi biani Gold Stars for so signing Legon Cities for forward Alex Aso on a 2-year deal Alex Aso and so be jinama bo game no e de ma Legon Cities for me patcho de tie no ma me fa nwuram e ha woni me sa Ghana American ka kire see 2 clubs and our Africa e bia won tant wo ho nkomo no 2023 2024 CAF Champions League and after so CAF Confederations Cup no Ghana e wo mu bio this time around anya kotoko and anya has this time Mediama any Dreams FC me patcho preliminary round next week Sunday and a game no e todwa enya sam ketua first leg Mediama Sporting Club omane Remo Stars every Nigeria and dia Kensian Ekatiri so beye se bibi no me patcho Confederations ne nso wo mu no next week first leg ne todwa enya sam ketua kura Milo FC omo Frigini omo ne Dreams FC and be chom bobre achiayam e wo sa game ni mu a ye kan ho so nsem ye yifri one next week the following weeks no na afen so omo do mani achirem na afen so return legs encounter no omo kwachom bobre nso obi man so me patcho this same teams me bom din dia achire wo ye Mediama Sporting Club and afen so Dreams FC for no me patcho omo na Ghana ha bana champion of champions no omo be ginam achire mbobere pa super cup no because Mediama Sporting Club for atwimbodio wiom sa purumu a liga ye bo Ghana ha na Mediama na gye na afen so MTN FA Cup no Dreams FC for na tabiri de koye entine sa so ntino champion of champion no betimi aba so 3rd September Cape Coast Sports Stadium 6 p.m. near pass against no Mediama any Dreams ampaya na edwa enso e wasa game ni mu a Ketin Reza game ba ko be koso ansa na bono nsia sa game no enso aba so amepacho eyebusuan Dwarfs and Venomous Vipers 3 p.m. and obaso wi a na 6 p.m. no Mediama Sporting Club and Dreams FC enso asia kan and also ne hon sam kakra aba ye kan e de a kire wo Awusian let's go dia yengramu ntempa so yem consent foforo mu dia woni me say 2023 FIFA Women's World Cup no sugu so koso anya samketo akura Australia and afenso New Zealand and ajanya ntamo mani ase omo agye omo hostuo ba Australia for dia omo komani New Zealand for and achia e okwan mu a omo de akra kofie me pa cho quarter final games e course Spain for ebo Netherlands for e kamienu Netherlands etika mu ba ko Japan for e she ba ko Sweden e she mienu regulation time e was a game mu me pa cho Australia for any France game no ewie 0-0 call penalty shootout Bonsama Joshua Australia Eshenson Emma France etika mu nsia 7-6 on penalties no me pacho penalty shootout ankoye anfama France mayo no womo ekofia me pacho abapa ye fan heavy rena ne mabawa no antimi ankonkodi ankomani mu a omafrim England enso hyemienu Emma Colombia tika mu baako entimprempre me no kasa die semi finals no parents no akoye me pacho asset ye na set palma bibia nso da din semi final 1 Tuesday 8 a.m. Spain and Sweden and Asia kan and after Wednesday semi final 2 10 a.m. Australia and England game no enso beje penie atimi abaso wodan woni de kireba before Arab Club Championship 2023 dia no eguso ekoso ne awiawie kura enrada mepacho de tie ne ekoso Saudi Arabia enra ne prechire na enra no Ken Fahd Stadium ehona Al Hilal omane anasa akopie ho a
me pacho game no final game no de na no odene because when we say players ni bebrebe na afri Europe akowuram e Saudi Arabia e di Saudi fo ni ye bibia e say wuntimi nka so nka ho asem o Costa bebre na enso elho Al Hilal for ehye baako omo na koto twade kane she goal na afenso Anasafo no from a goal down omo tete kano ebe wini 2-1 against who Abrante fan Cristiano Ronaldo 74 and afenso 98 wato tontena edema board boku e friend Anasa Cristiano Ronaldo ebo 2 goals e final game mu no a enya samketo a waboa Al Nassr amomatimi agesa trophy na omo de ko Al Hilal for woni mo se omo players a omo de bae no omo a enimo bebrebe na omo sign contract dia mo obi te say Ruben Neves ejina mu Serge Milankovic Savic ejina mu Khalidou Koulibaly enso ejina mu de ma Al Hilal board boko no wo dan woni de kire Anasa the likes of Cristiano Ronaldo Sadio Mane Seko Fofana Marcelo Brozovic ne Alex Telles mu na enso kire mbobre e de ma board boko Anasa ewiwie ne de na Cristiano Ronaldo team Anasa e na je trophy no after extra time e kamienu and Anasa share ya Al Hilal etika ne mu ba ko Anasa for winning on first ever championship a cup ya boy on first time on Arab Club Championship on de call Cristiano Ronaldo the first trophy since of course Saudi Arabia afen waje trophy ade amomo another year or chen bobra akomone buy and nya sam keto 6 goals and Ronaldo eka guntna me pato tournament na se no on emerge as the top scorer at the tournament kakraka e course so e Saudi Arabia me pato Cristiano Ronaldo e share e quarter finals o ko share e semi finals and of course say final game ni mu a pantoma manfo sanempe wa say Ronaldo ye say at age of 38 dia esa hoden egusu e woni video mu pa yenko America dia woni say League Cup ne de yenwie eno de egusu koso enra e wo DRVPNK Stadium quarter final game koso Inter Miami ehye 9 Charlotte FC antimi ante ba akokora 86 minutes ena ojam esi from Lionel Andres Messi victory pa eno timi nyae enema Inter Miami board boku no amepacho 70 victory no edema omo on na share that goal last goal 4th goal no edema Inter Miami for mepacho 5 games Lionel Messi abono wa she 8 goals etikamiya ye say game bia Lionel Messi ebebo no o she goal ewo Inter Miami for akachi into about 5 games wa she 8 goals enya samketo akura into Inter Miami enya ojam ade ne ye adwuma pa ho a enya samketo a woni say Gonzalo Higuain ena board boku e fen Inter Miami abakose mu nina no oye all time top scorer ye hwani mu se Messi about 5 games ashe 8 goals no obetimi break sa record na e da ho de ma Inter Miami for no other games enu ada e todwa enso enie Nashville for Eshenum Emma Minnesota Antimi Ante Philadelphia Shemienu Quaratero etikanimu baako Los Angeles FC Eshemienu Monterrey Eshemiensa mepacho semi-final games no enso so asete Tuesday 11 p.m. ahom amno anajo ehwe game no ansa na de achen mepacho Philadelphia and Inter Miami and Asia kan sa game wa Inter Miami and Philadelphia be Asia kan no Leo Messi take it a year ton a chese no no enkrofo betwa e de akọ stadium akọhwe game no away no me pacho yes a lunch yes a ton take it no now within 8 minutes just 8 minutes na take it no asa Lionel Messi factor no yadwuma watch say Inter Miami for akache America enya samgeto akura Wednesday and so game way ebeba so a Monterrey and Nashville for 1:30 a.m. ahomanache and ebe pass that game no we semi-finals of the League Cup and also gusu a koso America community dem kakra and am dey down one me patcho yenwuram the English Premier League ni mo dia 2023-2024 starting fieda no Turf Moor Burnley and Manchester City ebo mo kamiensa me patcho Erling Brot Haaland ebo 2 goals edi guntina Rodrigo Cascante Rodri and so ebe share goal ba ko de kan ho mane 3 Man City 3 Burnley 0 ewa way Turf Moor me patcho de pie mu a Pep Guardiola enso fa win e de call ye no enra ewa Emirates agoprama so Arsenal for shemienu Nottingham Forest etikani mu ba ko edi nketia e kan board to atena Bukayo Saka enso ebe share second goal e de ma Arsenal and afin so Tayo Awona yi ebetika ba ko e de ma Nottingham Forest 2-1 and the pie mu a the Gunners afa win e de come patcho Vitality Stadium AFC Bournemouth and West Ham United obi a shane nyanko e ka ba ko American Express Community Park Brighton 9 Luton Town etikani mu ba ko gudi
Goodison Park Everton and Shebi Fulham Eshebako Bremer Lane Sheffield United for Etna Crystal Palace Kobone Kabakwa went me antie me pacho St James's Park a Newcastle United for 2 mre eka enum Aston Villa tikanimu baako ene e Gentech Community Stadium Brentford ene Tottenham Hotspur obi asa ne nyonko eka mienu kan na se no soma me say Son Heung-min ene na die Tottenham for captain Samban ne mpanifo ade abone nsa so onye no mfa nkɔ ne mu pa me pacho ene game one ye mene ho ntasuo pa e Stamford Bridge game we to dwa ho Chelsea ene Liverpool ekika kɔ wie na ne say 1-1 ene pie mu 18th minute ena Luis Diaz eka board to atna ene ma Liverpool board boku no 37th minute ena Izo Disasi new signing obete kano ene ma Chelsea the Blues o me pacho Mohamed Salah eka board to atna ba VAR say offside Benchewo enso kan board to atna ene ma Chelsea VAR sound ruling off say offside wanye sa 2 goals no a enkomana de pa enso England Anthony Taylor ene gina sa kan sikese ntem ehyen me pacho ochina 7 p.m. Old Trafford Manchester United for any Wolves ena Asia kan ya me pacho referee Simon Hooper ene ko gina sa game na se ahyen yene mo ama bibia nso atimi adadin La Liga EA Sports enso so games so Friday no ena afen so enra ne games so a me pacho emu ede pa Jude Bellingham Asia kan edema Real Madrid me pacho the new signing the first game the debut Oye no or the ball to atna esenya man of the match madu the game was some boy no me pacho Eda Militao enso enya injury me pacho anterior cruciate ligament ni koto dwe ho aka me pacho yes at least 6 months dey akoi ebedi ofie but before that na kura no nim say Tibo Koto a enso apira madu the phone aka che na die wo so makofa kepa de na ekọ etiche Manchester United for enso ejina mu ebo game no a me pacho Real Madrid for ejina mu bo game no a opira eno so call makache enso eno no afi kura do mo se atoto mani se omo pe defender bi edna be hye Eda Militao anan ento mo hwe mo se bia omo nya brantie a fe ne Sergio Ramos kura nka Sergio Ramos ebetimi be boa enti be hwe se sa de no enso betimi awura mu yi a ma memfa nko La Liga nim na afi enso ye nin komo kakra the two big clubs Real Madrid and afen so Borubokuo FC Barcelona na madu the 4 ball game enra madu the 4 game omo boy no emu ya dene de bo mo she 2 goals so a madi kan bo ho komane da na me patcho me di wura ho a de tie nie woni me say madu the 4 na anibra ba omo ne Athletic Bilbao enra omo kwa we sa ekonya 2 goals so a Bilbao antimi ante ba kokura enti sa game no so ekona wie yie na afen so me patcho enne game one and also Kosovo FC Barcelona and Hatefe Basa Fonso Kwaway game no a boss 7:30 and ye passes a Basa game no ye can also sem Eddie Achel show so into 2 big games and also to Spain no name mono and the games na Kosovo La Liga Santander no on te score so dia Celta Vigo atna fie Osasuna boni kamienu went me ante Villarreal 4 ejna kono omashabako Real Betis ashabako 62 minutes and ya bo Hatefe and Barcelona 7:30 and ye passes a game no make on some Eddie Achel show so my men found ko Italy kakra na only say Italy no Serie A no ye nyan hyase next week and e be hyase ba Coppa Italia games eto round of 32 Friday no and e hyase a games bebre na ba Entebbe wo mu mo eti yen hwirintra yen ko Germany me patcho Germany Bundesliga no so next week and e hyase a enya sam gato akura ba yesterday e enra DFL Super Cup ekoso unsese na matume boase no Allianz Arena Bayern Munich for atna siema RB Leipzig ekobo mo kamiensa Bayern Munich antimi anteba akokura ayesa daeson no Dani Olmo and can 3 goals at the Guntna and my Bayern Munich team no on the 3rd minute 44th minute and after 68 minutes now Dani Olmo elbow hat-trick at the RB Leipzig for enya sam ketua Marco Rose at Thomas Tuchel bosumia ye duamu prekasapa and also a game one at 63rd minute and a new signing a Hurricane Ebamu ebeya branch e fena Matistel e free against anymore still enya dia Hurricane etimi register goal e was that game ni mo amepacho e ya dia Borubokuo Bayern Munich edi ntwo e kamiensa Leipzig ena ye na sade mo a anya sam ketu akura we DFL Super Cup ni mo a e Curtain Raiser yabo wie say no next week no now ni me say Germany Bundesliga no enso ebeto dwa enya sam ketu akura na emumu no woni me say DFB Cup no round 1 and also 2 games e course a na ano ya dene pa games ni bebrebe na na course de ba emumienu a na games no ano dene short minds womo ene Dortmund for ene this year
Borussia Dortmund Eshensia Shotmines Voy Etikanimu Bako and Afenso Waldorf Woman Union Berlin Enso Kensero Enso Ekoswa Enya Samketu Akra Mame Pacho Yenguram our France Mamu Yenin Komoka Kra Akabese Simanum Nyan Fancy Dia Me Pacho games no started Friday and Ebia Koso Watchina Diakano Yabera Sebetimi Akoso Anasa Necrano Ombewie our French League game me Pacho Medura France Friday no game Koso and net game Akoso Nemono and net Diane Huya and net Diano me Pacho Dietienie Boru Bokua Omujino Manaso Paris Saint-Germain and Nadia Unsomo game Enra one more game and no more boy and no more draw and no so Emma Oyene Kakra etimiasi El Paris Saint-Germain me Pacho Omo Boru Boku nim Wuni se Omani Lorraine Ewie 0-0 obi antimi amfa ball Anthony Nkwatena na wuni se sa game no Kylian Mbappe anyina mo ansi akan because Paris Saint-Germain for aka kira brand na say wo se on tiase and sign contract extension no and from my Paris Saint-Germain for yanso ye bebo abro pa game no enya de yanso ye be mo apia bi ne apia bi kina etu omo so mo de me betina bench until 2024 no ansa na brand na be kwa awakọ na me pacho after say game ne ba na wie ya emu ye 0-0 Paris Saint-Germain etina fie antimi ani nkunim no ena omo ye meeting wachire ena na woni communicate aba say Kylian Mbappe no omo na ko benkloma gia tumu say abrante na say de omo yi Santana to afiriniti so etu obetina mabo game no ade ama Paris Saint-Germain fo enei oko training anwumere ya Kylian Mbappe started training ba ni you also watena abo game no until 2024 de on a Paris Saint-Germain team no anywhere kana say Neymar da Salvador Santos Junior enso aka chomo so mo biem omo so aka chane so mo nya ne bio enti ono so ekọ ena afenso Marco Verratti enso yesi ehia no enti ono so ko Paris Saint-Germain Luis Enrique Martinez Garcia ena yo mu coach a yehwe o preprem agofan krofo foforo ba yehwe ze ball bokuo no ebe san koso agina na so a akom ne ntirem kakra enso ebe free akire aba enti me pacho enrada no Paris Saint-Germain etna si efio omne Lorraine ebo 0-0 me pacho Marseille ehemienu enra ema Reims etikanimu baako ene me pacho games a ekoso ma membo so taw na yenko el France no Brest ehemiensa Lens ehemienu Clermont-Foot etna si Monaco boneka 9 otimu mienu Montpellier ehemienu Le Havre ehemienu nti 2-2 ena epiemu sa game ni mu Nantes enso tena fie ma Toulouse boneka mienu otikanimu baako Rennes ehyenum ema Metz etikanimu baako Strasbourg anshebi ema Lyon enso enshebi me pacho ya 10 minutes e was sa game ni mu a obehye ne nso enso e dia mame e ho me pacho yenwura mu ha ye nin komo kakra na yenye ne fancy dia onum se transfer market na so eso ya shepa na emono dan deals ni bienie kan na se nse akase ni bia atodwa this week Ainsley Maitland Niles Arsenal for player is said they were PM e Lyon e free and a Branton e ko Goncalo Ramos a Branton na obeche ne bobre e de ma Portugal for no work up ase no me pacho e said e wako PM Paris Saint-Germain on loan o free Benfica for kache no wako Gianluca Scamacca West Ham for Branton no ono so akopiem Atlanta bibia de mudin enso e ho a Branton for Alejo Velez e free Rosario Central wakopiem Tottenham Hotspur for kache a ye kan won so nsem e de akere wo na afenso uramu ha Matt Turner Arsenal for player no goalkeeper ono so Abunkov akowura Nottingham Forest e undisclosed na Branton no enso e de kwa ye kan won so nsem e de akere wo uramu e wo ha kakra eno so apie ni Ousmane Dembele FC Barcelona for akachi ono so akopiem wo Paris Saint-Germain okoto na kansie so Hurricane Tottenham Hotspur ono so apiem Bayern Munich board boku ni mu a okoche ne bobre we so aye official Diego Costa enso assign Ediama Botafogo Brazil okoto na kansie so unimi se na obo na kansie elema Wolves board boku no a ene dia akopiem Brazil Diego Costa awie Botafogo okoto so enso ho Dimitri Payet enso assign 2 years contract edema Vasco da Gama Brazil ono so ekoto so ho Adama Traore o kind na pa ono so assign new deal edema Fulham for on a free agent no okwache ne bobre edema Fulham for no me pacho Real Madrid for de eba ne se bibia ye seta Kepa Arrizabalaga omuhwani mu se by next week de ombe on villain se Kepa omo new goalkeeper Kepa e ko on loan from Chelsea for akachia uni se tibo koto apira until June 2024 ena Kepa eje penie agoda tenam edema Madrid board boku no a ye ka ho so nsem ede akere wo nemu no Neymar da Salvador Santos ye se ne camp enso agya to mu se Al Hilal ena ye se die abrante no
bida e free ho ba no yese mu do sika no e do so eti de ba no se Neema camp Neema senior Neema papa agye atom se abrante no se Al Hilal fo mba be fa ne akọ Saudi Arabia ene enso betime gya ne mu ama mo de akọ akase Neema nankasa enso be gye atom se ono ankasa na pese akọ Saudi Arabia kosi akan edema Al Hilal fo a ye kan ho so nsem ede a kire wo na woni mo se Neema no na basa fo tetenkwanchen a na nka omunya abrante na no mo pe ba inside enkomo na free oba ne se papa ye friend Javi Hernandez coach edema FC Barcelona on the kind to just say on the Neema de on kind of plans on uni Neema ba be a dressing room crown and tawa pie Neema senior player the open oba be ye etu ohia Neema etu me pacho Osman Dembele enso free basa board boku ni mko de ba na se basa fo ni abre so mo penny replacement na nka Neema eno mo consider yes Neema ntime ma etu na de yes João Felix na basa fo be weke sabrante we waka se opeso bo basa board boku no be a João Felix enso betimi adwane basa board boku no a basa fo still egu so weke se João Cancelo enso betimi adwane team no a yes bibia da mu din parties no involve no board boku Manchester City and afenso FC Barcelona omugusu edi nkomo a yere sabrante no enso ebetimi akọ Moises Caicedo enso de ba na se wa agree a deal with Chelsea Liverpool for the wa dogi o mo se omo na mo china contract Chelsea for person mo de man no ewie 2031 na se o sign be se 8 to 9 years 8 to 9 years and Moises Caicedo Todd Boehly and na pamfo and ma Brandon no na afenso bibia enso awie ye Chelsea for almost yes omo we deal na no just say 8 years 9 years and omo de ba Brandon no because almost sign 2031 na yes option to extend ko si be say 2032 o kire ba bi no omo de ma Brandon na afenso wa tretre na hyem akona nimu pa enkomo na de enso ho Roberto Mancini enso Italian national team one head coach na Roberto Mancini and nwumere ye ono so decide say enya de obeto aso biem e de ma Italian national team ni bio etu ono so party ways was step it down after just 10 months at say Euro 2024 no me pa cho abrante no omko Germany kwa chombo bere no ene de ordinary agu wo say enya de a wono so beche ne bobre unsa ka be 10 months pe ne ewram wo Germany Euro 2024 no ebetimi akoso oso onto aso bieu emfa ma Italian national team ne bieu a enkomo na ma chire kakra enso ba no ma unsa comment no bebrebe na ba ma menkenkan kakra mfa ma na afenso minsi form de a dia ba ha enso doso pa ma menhwe ha we say it's an explicit that your sports program is the best the euphoria exuberant and as afenso feeling na efri mu ba no ekoyie pa e de manoa wase studio no bibia ekoyie dia na se areme yao falaru suhum eno de free all day ba oso amplify na volume no a che se nedie wa biabia mu yie pa o monitor sports na eba ne koyie de mana pa afenso ura ha kakra eno nso eba enkomo ne de bai ma memfa kakra nto aso ha mfama na afenso yenko yanim na de aka e wachire enso entimento aso ma emre na so anesa enche de de achire enso eba de achire beba no ma menwura ha ne enkan kakra kin apagya enso e de abase o monitor show ni live pa just emesa no odene pa wase bro keep up the good work and kin apagya enso e de free ha e de aba we say writer I like the way you mention goal and also Ediabasi you make it look so fresh like the goal is just scored right now right papa master planner junior Kentampo and also Edia Abba Kofi Adu from okay one also Ediabase one also monitor pa Kofi Adu and so Edini Naba Remu oh down when the Chiraha Abrokwa Victoria and so Ediabase good evening one also monitor pa say ni birthday and so ben and only the also Ediaba and our friends so master planner junior Kintampo and so Ediaba say in fact more than a pa and also Ediaba say go no the way I pronounce no koye man pa our friends so where the abasi a friend K or Pare phrases or say tomorrow all eyes will go around Manchester United still the rest and also Eddie Abba Kojo let go Eddie Abba say good evening writer I'm watching live from Adesu you are too much bro meda say efia papa bi enso Eddie Abba say or monitor live bibia da dia or say writer good evening majo so and now so abrante when so the about say friend Pogaso or also the Abba say good evening and now so Amano Solomon David Techimensen
woman na message na ba and afenso Amega Michael ene Samuel Nyama woman na de na ba Kwadwa Sempa Furniture Works mahu message no Ismail Afua kwa Danny K Amano mo de na ba na Kobi ohene ba ohemen se writer sports mu robot no so de ba David Chati enso de na ba Rico Solo Rich Solo enso ede de na ba enche ye sorry afridjuma de ne so na afenso de akire enso atimi aba na momo no Nuru Bremen so monitor 10 step mo enso monitor enti Kwame Asare mo monitor show ne dia ye chia on na adwumafo ni na ye 10 step ni na adwumafo no monitor extra time enumere ye chia mo pa na afenso so momento nchia mfanwura ha wonim se de akọ ene ne eba ene ye de ba enti ye sori ya ne se ye sori ye we enso efia Sunday wono so aid in birthday efia Sunday happy birthday enso enkoma pa birthday no mane nkoyie na afenso jojo ho kakra na afenso nyame hia pa ye de asi ye family writer de aka wachire eba goodbye.